Tala Fou o se whapoponga fo ile nei o tala mai Ausetalia a le radio Samoa. A matatu lea so mo whai una mau le avano o tangata Ausetalia wanga waa mo le whai o leisi tui pui pui lona 5 o le COVID se fulwiwa a ele o avano mo tangata uma. Mo le teminei pe ona ripotia o le fautuanga le atagi na tuina i le malo o tangata ele i whai ni tui pui pui le COVID po boosters foi tui pui pui whaopopo i te tono le onu masina taruai o i rato wia le anga waa mo le tui fau lea. A whai foi la o oe ua mai ona whai a uma tui pui pui o lo e anga waa ai e a vea la le tui lea ma tui rona 5 mo oe ai e apalai lea tūlanga i tangata mātutua. O i rato o lo i eila mtianga o le a fia ni ngase tinga ina e au fia i matamai tila lo tai sufitu tau sanga na mātutua lo una ia whaia lea tui. E te tau na nga i se no fuanga o whaia ai tui o le COVID e whaatino ai le tui lea masiaki le upengata whairangi le soifua malanoina mo no fuanga lo ava no mai ai fo mai ma clinics e ma whaia na whaia ai lea tui. Pauna ngā ruenga e te whaia o le whaatonu o lo ava noa po le whaia o lau booking ma ngā ilo e whailo tui. E iei ripoti wanginga i le 7 News i le so wata waile maua e aveta avale po le ono maua e aveta avale to a afe o se vai ngā tupe o le subsidy e 5 afe fe soson ia i whaale leia ma whaasaunga le mua la tau ta avale o se fuafuanga faule ale malo o whaataitai nei. Fai mai o aveta avale tala vou i New South Wales e ono anga waa mo le 5 afe lea fe soson ia i le whaata wino se ta avale e saunga le mu i se tau mawhainga i a whaasauina le tere o soifua. I se whaataitai inga o fola mai i le so o whailo ai o aveta avale lalo tai nusu 5 tausanga e aveina se ta avale tuai e whaatulanga lo na saunga le mu i le tasi ma le lua fetu pe o siria fo i ma le se furu ono tausanga le ta avale e ono anga waa i le fuafuanga lea e upgrade i se isi ta avale e saunga le mu. O ta ua le nei whainga le awanoa mo le tusa ma le afe o aveta avale la iti e matele lawa i no fuanga mautua ma o se teimi mua le nei ua whai ai lea fuafuanga. Ua whaalala mai e whainga mālua New South Wales se vai ngā tupe wha afe i luma o whai aonga lautele public schools i la tōlo manana o wha o popo ma whaale rei a tiri to mai i le whainga o ngā ruenga upskilling. O le minister o Sarah Mitchell na ia tā ua le ripote le 9 News o le vai ngā tupe re o le ama whai e whai aonga uma o nā ngā waa mo tutongi o atu i le ta i se raurua sifuru afe. O se tasire nei o tau mo whainga na tamai le mtanga ruenga o whaeroa mai i le mata upolo o whaatala noi na pēre vau le sosi mana mtanga ruenga. O tau mo whai pere malo e una i whai aonga i porkalame mo le wha lautele ina o le sira fia i lea au unanga. O le whainga pārota le stete to e tasi le masina o na whai area i le asorua sfururi mo mati. Ara mata upule nei tutongi o unanga lautele o lo vevela i whela fulafua inga i le vau le whainga malo le so whatasi o le whainga malo le leiba. E tō rua tangata sāpa wali i tō ngā wao bushwalkers o lo tausa i nei i le Blue Mountains. O la ui o tangata mātutua, ona suriwa tausanga ma le varusu tasi tausanga, mā sā whai i ala a inga mawo e te tawana toi fo i ane le aspirated tēnei. Peitai, e o mai le so e le i toi fo i ane lava. Ua maua e leo le ta avale le tamai varusu tasi tausanga i le kāpaka o le Murphy's Campground, a e leo mose whamtalanga whatau le ona suriwa tausanga o se tasi fo i tamā. Pa mai whamtalanga e māsani o nā ngā i la ua ia, sāpa wali, ma o le pōna whaamutai le sa i ringa matoi a matai i le tau le fitu le tau ana le la. Talo sanga ina e leo le atunu a whai a sira whiani whamtalanga i a whesoson iane le suenga o lo o wha ngā sono nei. Ma le tala muri o so se tasi sa ia i le mana wa le wha malo i sini le vaenga le international ma le domestic o whautua ina nei e mata i tūma siaki po i eini aunga o le wha mai o le misela. O le lapta inga leo tu ina mai pāsese a waalele i ni whainga malanga serua i sini i le sururu le mai o le malanga mai o stangata mai le ACT i sini weta ua ina le awhia le misela. Whai mai le New South Wales Health wa lapta ia tangata sa ilunga o le whainga malanga QF42 mai Jakarta i sini ma le QF1433 mai sini le ACT i anofasi le fia masiaki aunga. E ono a fia i fwoi pāsese taunu mai le international arrival i le tai au le asururu ravalea. O aunga o le misela e au fia i le FEB ti ngā o mata o le tale tawhio le isu sei turou ti ngā le wha i mangeso le tino a mata mai le ulu ma le ua wha soroa ne isi vaenga o le tino ia mai mātere lawa ina tinga i nai whāna witi. Tala nā le radio Samoa mai Ausetalia le nei fo i asanga fua manuia ia le amtarina ngā ruenga o le nei vai aso.